Hari ini friends sungtini nalane sini Kwtal job notification friends omong ke sini SSC ni je combined graduate level examination taklai 2025 ni friends sini koikdin sekang sini selection post tai Hindi translator tai stenographer ni bunong khojak awke vacancy kom rong bagi ang asarlia friends omong ke sini combined graduate level friends ingke awrong ni joto details nor video file nai tungdi ang dorong kaisa ke sanai ingke faidi start khalani sini video friends omong ke sini combined graduate level nadi oro online application cholika 9 tarik June ni sime miani sime ngai sini je 4 tarik July jora norok online ti apply khaimanai friendchong o jaga apply khainani kono application fee nangya friendchong free o jaga jara SC ST abhairong khante friendchong jori nor kono mistake rok khlaika angke final submission khaiman pore jori mistake rok khlaika angke apply khaiman pore norok 9 July ni sime 11 July o 3 din norok correction khlainani time mannai friendchong gesini norok apply khaiman pore norok August 13 August ni simi 30 August jora nongni online exam cholinai computer based exam ar pore o jaga qualified ngake norok tier 2 maranai omongke December exam nginai nge tier 1 ta tier 2 clear khaikan norok job mannai omongke sini graduate level ni post sini o job ngake jodi norok kono help nang thangke norok o jaga call khlainai borong ni toll free number o jaga call khlainai norok help nai mano nge friends o jaga khe to post details o jaga sini বেশিরভাগ ন গ্রুপ বি পুস ফ্রেন্ডসং গ্রুপ বি পুস বাক্সা ও জায়গা 20 ni simi 30 abo herok tongo 18 ni simi 30 abo herok tongo friendsong nge fry noro o jaga 35 jorate ST SC rok naga 35 year jorate norok o jaga apply khai mane or sini 18 ni simi norok 35 year jorate norok o jaga accept nai friendsong sini group B kongma post tongo o jaga naidi sini total 37 post tongo or group C rok bo tongo friendsong o jaga je post kongo tongmani omong kenor taw kono selection khainani nangya friendsong nor je pro exam qualified ingnai exam qualified mani pore norong no selection khainai selection khaimani pore se norong no post allotment khairnai final allotment friendsong inke nor furse norong bo jaga mannai nung bo jaga mannai omhai sungje mon SSC GDO sungrama hai friendsong ginom taw suri apply khaidi preparation khaidi preparation khainan bagai se syllabus tongo o syllabus ba angnorong no description no syllabus link renai inke norok preparation khaidi tabo apply khaiman pore Agosto exam nai friendsong qualification busuk obro ang sauno nai tongli bidify sak sino oro tentative vacancy friendsong oro 14582 vacancy tongo total o jago all India base inke o jago sini notice and region ni busuk nai ar for ST ni busuk nai amrok ang details phaigan gen nong rwana friendsong sino oro 18 ni simi 27 20 ni simi 30 18 ni simi 30 5 year realization mang hangke noro o jago 18 ni simi 35 joratoi apply khaimanai educational qualification to friendsong nai di essential educational qualification hangke norok August ni bisingo norok graduation complete hangke no graduation complete bolte norok college ni complete degree je kono degree norok BA phanang di BSc phanang di BCom phanang di je kono degree norok complete khaijak hangke norok engineering degree phanang khaijak ni je kono degree norok khaijak hangke college complete hangke norok o jaga apply khlaimanai ingkor sudu junior statistical officerhnai tongo omongke kaisa o post ni bagai simi jodi 12 ni science tong hangke 60% mani meto hangke nung ommo kaisa apply khaimo de friendsong norok joto no jara graduate ingjak no o jaga joto no apply khaimane joto post no nai oro accept sudu graduation complete ngake no exam center tong nai sini tirfra ni bagai ngake friendsong Agartala won nong nai kaisa sini computer center ba computer lab kaisa exam go tirfra info heke ba TIT college heke IFE college aw herago exam center nai sini tirfra ni bagai ngka notice and region iko oro Agartala rijak Agartala wo nai sini tirfra ni bagai ngka exam friends scheme of the examination heke norok tier 1 tier 2 ni jang norong samani nai di o jago tier 1 tam phainai ngka general intelligence and reasoning 25 question 50 mark ningnai kaisa dui khlai mark tongnai ar for general awareness tongnai amobo 25 question 50 mark quantitative aptitude amobo 25 question 50 mark English comprehension amobo 25 question 50 mark omongke pake 1 hour ni exam nai friends oro English question tongnai English tai Hindi bai o jago question tongnai inge noroni English comprehension ke sudi English hosimena tongnai negative marking rijak friends kaisa saya angke ada tanjang nai ba duita saya 1 mark cut nai
Gabo kesini tier 2 ni bagai bo oro tongo ge joto syllabus tongo agorno di description na download khanya di friends song ge jara apply khanya muchunai rok khlai di miani simin start unka mi horni simi friends song abon bagai ang mi horo video rolia ge mi horo notification buko go friends song gai asungno friends song teisi jotono no hane hai hambai.